Gamere baro bella jo. Gamere teo kalabo. Gamere baro bella jo. Gamere teo kalabo. Gamere baro bella jo. Gamere baro bella jo. Gamere teo kalabo. Tana kira kura kiriyo. Kira kuri. Tana kira kura kiriba. Ni teo kalabo. Gamere baro bella jo. Gamere teo bella jo. Bella jo. Bella kurwedo. Bella jo. Ni baro bella jo. Gamere teo kalabo. Be matek wa foy un jodujo ma polkaro lubutar palo TV ke joma bene go subscribing YouTube channel mego wadwa fo chicken bodu piniana matino bateke lok ma bejo fon ma bejo ma dak lok to Gemo to corona en ma kelo welo ma dietin dakta ma diet Dr. Alfred Banya ke panelist manatie actually what tino peverin matchiel medial men was a public bantie ma du tie roy backstage ke la men waro bena team tie Christian dia tie Lady Grace tie jobu kana kon ge big joining la chen ka go bian wan nyuro bor wen boru now penian matien in mati wa ken ne e cho question ma megi ma dore lokom to game e lokom to corona ken me gwera nyongomo ingi dumite kwen lokom to corona ka ka pe ngeo ne penyo data ogame lagam enne pian pon enne peramo no ne kamo kene kon pian gane put peti ma be atwal. So data kon bikele wagane wen kor ki kor piman won jumoti wa kenyo nene I bedo chok inget chi ma meg onyo inget TV ma megi kama ke kan kabati na wa ye ka ben question ma megi tie nene e cho kenyo kon chagwa ka ben gemo ko wabikar na ma chi mai ramo go ne chi ipenyo la penyo megi just pe ne na matine wabi ya na ma chi ma mego bedo tulo we go ka chi itamne cho comments ter cha wonyo pe ramo cho ne twal. But pe bala chawa wega kel jo dujo go bin e panel ka ene wa chawa jo dan ga chila chil wa foi wono wen ki doge la diet Dr. Alfred Banya inti wil madietin piman we kong dong pian no mer wa chaki we enon lok matin diet pian dong ngejo mego wen tie we obinena kon yi kore kamo ka wono no yo ki ye Weka bultal borla men wa Lady Grace. Maybe may introducing Welo make one officially in your credential in agane mero akwana mot anka wa kwan gene kan cham kan dwalo televa. But Lady Grace ke wa kel in may be a new to Welo matene ke dan wa mi tal bot Welo onyo la pen na chiel chari kwene anything ngejewe. What do you liga? Apoyo, manda yuni kara spotlight ma pagura ba mio da kayin chima. Apoyo. Una pia ne chagwang no dano bang ti ready. But anyway, ino no kay no kusiam aramu ko. Team. Yeah. Now, Okay, apoyo. kun me en wala mago bi mer kamo kene la diet Alfred Banya nyo Dr. Alfred Banya en la tien pajo man age kor la muro en chairman en pen twin pachule eno kabachuli madiet akiye en ganke eno now Alfred and kon tigi ngej madon ba makon cham kana and man be correcting and kwan applied biology come mere utiero no medical microbiology and analytical biochemistry in kwana dong kan ba dong pura winyu kan tin machiel kom magum me no la diero mego ende auto master in medical parasitology. There's quite what you not then geno ka way go bidwal to level bana but en kon bino declaring gamu kan ka enne now peme balo kare a foi won jodu ma te online dong nene kar comments o me kenya pem wa kwa chiro wono e programatin wa yabo letae mano pa bal chawa la pen tie mapol mage choge but wabichero ke doge la pen me achielo bichao ke la bor la diet sisa public and tie bana wa fo du matek la diet sisa we wa da beru Canada o ken kan dong inga nyer me cham kan gitimin gi nguni pege mere waji but koma gum tiene du wa lel bore bene kon kortin wa fo
for being matak being con wakanen kid unmuting in again. Yeah, you have to unmute yourself. Okay, I got you. Poi to twal ya poi to twal chani do gik dong. Chani do gik tin dong ana adonyo en. Ana ngi to twal ni did Alfred tegi puony mamir puony gi wan kere pien en wire kindano en ana ngi en maber to twal ni tigi dier ma pol but dak dok bene dano pa dano walimo dane od yat so en ngar mo ma Gwoke ilok me corona lo wan mo kene ni pien en tigi ngeche dok bene tiyo gi dano so ata ini obi miyo kar bore me kar ka wano piny en tigi experience mano eno neno practically i kirano eno o kwano kede lok ma wire wi lobo kanyo kire waje ke ni social media ni romo nyweno wi dana da o we jomo kene tia suffering unnecessarily because of en logani actually waje logani but social media no do logani ma romo confusing one ki omega madit doctor corona gemo en ma iluongo ni corona ni obiro nom kire papat mugo tie kono giluongo ni nga giluongo no nyie mapol mone doko choro ni yo agi gi South Africa kumbelni gini en mobiro mapapati no tien loka ni ngo man peny mi achiel mer magin but ana ngeni in romo tetewa mabene lo la penyen ma wan ti penyen ni afoyo to twal me miyo kar ni me puonyo wan afoyo nyome gwenyo tam kedwa afoyo Yeah, apoyo Ladit siga. Corona kita uno pol dano gwa dipo kwede. Kena nendo ti Adek ya Acel me December Mwaka ti Ariyo ya bungwen kinoni o lokmo ti metungi huwa kaberman maginoni huwa China. Ma tuo chago mede kum dano tuo ma peke nyang tere kado e January me Ariyo ludirum me World Health Organization no ni go gina go wati enu ni tuo ma don kiluoni COVID-19 ma corona e quidi ma kelo en tuo ni ingeye dong uchago ket ikindano ket makati ingeye jemi ka ket ka loke no loke ento pe loke kitano la wore no tie kwede ki ubero ka loke no ke uduoni variant ma duon ma loke ka uker kindano jemi ne mogo loke ma per rom ki kitano la wore ma wia tie kwede eno mio mai South Africa ne mo loke ne donc agani me ngwen no bi mo loke ma donc peki ngeyo kita gena romo kobo kwede kumdano loke ma loke ne yen gemuni eno tie ki Jemi mai come ne no ena e donyo kwede kum dano kika loke manok ki loke ne manoke wego la gengo neni kita wan pe tujuwa kwede ni kita nyo kumi luenyo kwede kume ne dogo no tego ne dogo no atira ne chalo gemo ka obino ka impeti ki la genge kita ejena ki kwot ma romo gengo ne ki romo donyi kumi ni ma ti South Africa ne neni u loke manok ki romo weyo gine weyo kwoto ko la ki remone kenyi ento per romo weyo ne o weng eno miyo ki wajo ni kedi gwok nyo romo weyo ne kedi miyo wano gwoke so gina tia yeni Jemi loke
Gemo loke. Ento tehone ke romo lwenyi kume. So widi Gemo duong. Widi Gemo duong. En muchake en uloke manok. Ento umier pe oke luore kum dano. Umier jema ke waju weng ni ki umier ki Gwoke kwede ni. Ki Gwoke kwede. Now, kadong wadu ka en la pen Ariyo again jomati panel kan kon mana gikate kere. Doctor, pen la pen pa mian wa siza public en ni la repatuoni man mutu ki South Africa kon nyegi luoni nga ba dong variant gen gi bar leb ni variant kon nga en. Now, yo me Gwoke ne wenti Acel kera moni mo chaka ke ni ala ma geni pere ker ma mer Gwoke kere pian nyingi tuj papa Gwoke ne mer bet romo ke there's a different procedure in a different step mo mer dano go taking ker me Gwoke ke tu ni Yo me Gwoke ne weng rom. Umiero ini Gwoke luok tin gina dogi pebet ka bedi kindano to twal ka tie kindano umiero pebet chok kindano to twal ka gina umiero Gwere ka Gwoke miero gina ka Gwoke pe miero Gwere umiero nani jemi weng en ma wadi weng gina iti kwe tian pol gin kit me kobo patuo ni weng rom waju kit me gina kit me puonyo gina kwa me bedo maber waju ni umiero in inge kita tuo nya kwede me Ariyo umiero in kita ini bedo kwede umiero Gwoke me Adek chik kaki wechi ni gina ilubi umiero ilubi ki me ang'wen ikin dano nyayo loka tata me wajo ni tuo ni ubedo kumano kuno pe nyang tere umiero pe gina pe bet ka nyayo loka kumeno en gina puonj ang'wen maki wajo ni gina puonj me public health no puonj me Gwoko kwa palwa enu in machalo dano umiero ibet ki responsibility umiero ibet ki gina ki ng'ej ki pe bet ka gina ka chwalo jemi mano pe ka timo jemi mano weko dano bedo ki gina gino peko me Ariyo umiero pe ibet ki gina umiero ini nyut ki tidni weng ni di gina di tiyo tich magwako kuoni ki Gwoko kwa pa dano me Adek umiero inyut ni ikin community ni in bene tiyo ki gina ki responsibility me Gwoko kwa pa dano ki me ang'wen ka chik no tiye umiero iluwi ada chik diyo dano ento kadu di ko item longo tere pede tuki wachi don kumbe di udi pimeno pa amero ko item ko inyang pingo ki keru chiki enuni. now where jol la pen Ariyo ma akibot Robina, I think you have the second question. Kape wila kape ni pe kere wa dogiro maput pe on imagine la pen Ariyo bi ati wa kibot la meno Robina team. Atamna po tutuan Wilwama Awora, Ladit Dr. Alfred Banya, me jololuo ma megwametar paluo me bedo kwedwatin fo bene bino me miyo ngech tutwale lego ni ngech manu miro dok par juma pajo ma peke tieki yo me niang kituo en ma papar ke kir yo me Gwoke kwede pingone kir ma nadiro loko kwede kituo nen ti papart weng chidong kir ma tie
kero me tuo ene ti papar ken mano nyeti kwede ni dano tige luor gang matek ken ma no peke tige ngech chidong tuo ne ene ne ken ma wana nyang kede dano bede ka tuche me achiel dano bede tuche me ariyo kom bede tuche me adek kirom wajne ka inono gi tuche gi Pfizer iroma tuje maybe ki Johnson and Johnson ye iroma tuje ki Medena now tuo in ken madong ti kere ne Bibedo tiene kar mano variant manyien obieno miero dano bet ka tuche unyo ket madong yat inino tuche ki Pfizer ento me achiel me ariyo me adek romo tuje ki mokene ni apoka me yat ne eno ni chalo Pfizer ke rubu ki Johnson and Johnson giromo tich weng marom yen ang'eni ker ki weng ti papat atamne ka eni ramo gena ne wako kel niang iwi wan mo kany bene ki juma ti online especially ki juma ti paja Akwai Robin. Kita na niang kwede kero me yadi ni tie ento kumbedi kachalo tungbot wakany i Ulaya. Kaini tuche wiye ti wiye Aryo ki gina ki Pfizer AstraZeneca. Polkar kamwala ni ukaro Pyera Adek booster dong kimi gina kimi polkar kimi Pfizer. Johnson and Johnson no ikindano kita ketika mine kwede. Ento kita ke wajo kwede. Pole weng mini and kero maromo Gwoke. Petere ni kero gi weng rom ento kero gi tie maromo Gwoke. Ke wajo ni Bedo be kai no and vaccination eno. Ento you're better off itie ki care maromo loyo kape no kita dong ki wadi kwede eno care gi mer papat ento care gi romo Gwoke katuo gwako gina oporo kumi atika ne joma kiyu magineno lutuo jui gi bedo chok ke lutuo in pe ng'eyo kituo ang'o ma lutuo ti kwede so polkar ke wajo ni bedo be ka in no en gina yati eno jok ena ti ki gong chwiny ento ke wajo ni pol dano maginoni gina kumeno yata kumeno per wate kwede no loyo joma yata kumeno rwate kwede kumbi idong wan jo kene ma wati kany ma pol wa neno watiyo wa neno joma goro wa neno lutuo kingo ke joma no tie iyo maraj umiero wa neno kati ka diyo ngare mo ento umiero igine ineni itamo matut kagwa ke meru nongo yate eno nyoke meru nongo Robin, again ni wak eno ni agamo tami, agamo la penyi. agamo maber Ladit agamo maber for Now, in metiwa ken nene mere ke choy comments me nyola pen me ka tie nene choy bena wek wachiro uno kore ke kore malope ke program wek again kon tab no kar me gamo la pen me ke beni metiwa Kenya. Now, ko wachiro la pen me Adek ma bi but let Chris, I think you need to take la pen me Adek o kape Gemo. Okay. Ladit Dr. Banya. Apoyo. Pian tiende bieno kat yapo wangwa ki puonyowa ki weko tien wa ng'eyo ng'o matie
lok mana la peny mano ana ti kerie kiet me Gwoke nyo kiet me Gwoke tutwale ka chalo no wachero ka neno joma diro no diro nyo joma kom gi liet ngo ma mier watim me Gwoko Komwa nyo ka wachero bodgi tutwale kikany one more tie kanya poyo Grace one more tie kany como gum ni olo watie ki opportunity menongo gene yo me pime kunyoni ke wajini lateral flow test ma ini romo nongo ne ke kamo e kan romo nongo ne ke body pharmacy ke romo ordering so polkar ka ngeni in dwi bichero kan neno ngari mo nyo Ladit mo nyo umiero ini gene ipime atiko ne kadi pe bichero kan neno ngari mo nge chabera chela Ariyo umiero ini gene ipime pian gine no ni mi menono pingo pe gene pingo pe pime wari nge status ni kai tie ke gene COVID-19 weka dire maja Gwok kilua ini chet kanano ngari mo no ingeyo ni olo pime mai pime ni dimo pe kumi mero me Acel me Ariyo kita jui ke wajini kai umiero iluok ki umiero dogi umiero kai i otyeno umiero ka Gwok pe dogi umiero gene wang orbe tuolo yamo be ka gene ka karo pe gene opportunity me infection me gene quindi me kobe kinu o temme si don bene mot jui wano mero moto dano ento umiero dano ngeni mot pe gene kape moro ngari mo peterni no idege kunyoni dong mier pe gene pe beda gudu kum dana tata ke kunyoni bene tie ki luoni ngo alcohol arrege mage kerri gene ni chupa madete umiero ruji chi wa unek gene unek quidi no and ginana waju eno ni pole riako me anyuali amier wano ti kwede pe wabed ga chayo jemi pian gimo manok ma ini timo romo keto ngari mo ipeko en ginana waju eno keken Now, again, la pen mukanya chika biano ke wak mo bino kar mechero kanena na ikone. Data tamango pian dana tika pol dana tika Gemo lo me Gwera en jobukan pe miero Gwera kulo. Tamango merami abo dana pe miero Gwera en ikolne. Onyo ngomera waj bot joma dungo Gwera ni pian pangeo pian joma again joma Gwera put bana they still at risk at one point kituoni pian they still need to cut the precaution kama kan kabichari ket pedi Gwera. Tamango merami abo dana dulario in joma po Gwera joma Gwera. an ka mero puoyo jomo gwere pian gwere kita king'eyo kwede kita luriago na ng'eyo kwede gwoko kumi gwoko bene weko ka in gwoko no tuo ne pe bedo gine pe bedo matek chalo ng'ata po gwere peter ni pe romo no tuo ento tuo ne pe bedo matek pol la nyute tie kita gene Ladit siza wajuni an neno lu tuo maduong wachoko chuny lu tuo maduong pol lu tuo ma ineno gi magibino ki an tuo ni inoni Gwok pego gine pego gwere nyuka gwere
inoni gwok nyo ti ki tuo mukene ma weko dok en donyo kwede ot yath kidong me adek inoni gwok ugwere ento po otieko gine po otieko gwere ne chi la nyuta tie pien kumbedi neno joma kumbedi donyo ot yath nok loyo kita no wi ati ma no lok me gwere po gine kitung bot wakany lok me gwere put po gine po timo dano luoro tie kum dano ni kai gwere gwako bineri kita chalo ke la gwe Adek Acel AstraZeneca Acel gine Pfizer Acel Moderna pole enoni aye ketika tikwere ibot wakany ki atigane AstraZeneca ye dano luoro tutwal ento kumbedi kitung bot wakany AstraZeneca kimiyo kipol dano mamwa ge Pyera deko karo malo pian kinoni pol kare gwok ka joma mwa ge no en gwok romo kelo peko ento bene ikin joma gina kumeno kelo ye peko ki wachi no loyo joma gino benefit from it so pol kare umiyorini nen benefit ang'o ma in tikwe ki bene ki wacho ni ka in ki gweri in mechero ka wuor kindano me transmitting kobo tuoni enu wero kake gweri wero no kadi gini enu mari kwidi manoti kumi peromo kobo yore kum jo kane eno kapeke gweri ma indo itiki tuo eno ni no level me kwidi ni enu kumi dok malo wero kobo ho yore Peterni kaki gweri pe romo kobo ne ento chances ke wal ni chances me kobo ne bedo no so pol kare gwere tie ke gine ke benefit so premiero dano luo yo kene wajo ni lo medini ni kono la gwera chelli tie ke gine ke gimane ma ke kariye ma ke gina ke yubo ke ma ke oil ada AstraZeneca research ma ke timo ikom ni kum dano ma ke gina ma ke oil ento ni kum dano yenu petie gina yati enu ke timo wai mwa Pyera boro ke wiye ento petie kum gina ikom yati Premier dano tami ni kum dano ni ene ke tika tichu kwede. Kibene jo kene wajo ni kake gwero ge gineo bi loho kit ge o. Peo bi loho kiri. Tien yati eno chalo yat ma ke gwero kwede me gengo gine. Genga boro. Kichako tiji kume wachon. Ludiru ke jo kene kitika gwero ge wet. Abor from mapi matet. And technology ni enu ayebe kitiyu kwede megine me yubu yati enu ni. So kadi ki wachi peke temo yati enu kumdano pikara malaj technology nyo dero me tichi enu no do chake wachon makiti kumbedi kagine katemo ne do eni kumtuoni enu. Kilo diru joma wajo lok me dini lu diru dini we wajo ni enni bedo be ka ini no yati enni pe doge ket ni gimo pegine ni gok dini ay okwero ni in pe gine pe no yati enno lu diru dini wengo wajo kumeno gok te lu diru dini mogo ma gok be teke tamge ma pat ento dini ma don wengo wajo ni Gemini anu mier dan po bedie ke gine ke luoro be mate again pian log igni o mier dano ma wa ko go win log en way
again ikin panelist guy ni pole again dano wengo gwera ana yelo tia pe jomo gwera ana tikin jomo gwera but karmo olto ter dwe ngwana bidongo bilma ana gwera gen mo motimo marach pera bana ma joma te wa kuche po in ni wati chama choko chwin dano to wale wan moti logo lepian joma nyang lepo e ken ko bere getiga nyang moti wajene so gen wa kelo dakta mangeo kid ma kwiri ko bo kere nyo kwiri nya kere kom down lo ni kom ki kwiri ni ning wata wa kel dakta ma dietin wa go bin uti widano nyo actually wa ni ke nan gen ko mu gom gi 20 go chwa che wa kelo chwa ma gen tin wa o tem tier widano wa ni ngo ma tie kom tuo game man wa be your flow but panelists when again kilo ma dakta wa when also la pen ka no team age bod yo ka no bana well po bet kilo Caesar Yeah, ana miro me general observation kita Dr. Alfred Banya wajani ni pen mere tie ma poli ikindano en luro mere tie ikindano but kira dakta wajani innon kong itam luro mona mati twini ikatu ina mako in you belmer ki luro ne gin ina chao di tiene ningi but kira wana neno danti ubere kato kede gidong wel dan mano mati dugu chen nyura tini gini eni tiyo doke joma woko go bere ka konyo wadong pikar man like lok me agwe pero chaketin an ma purgi nyala no dongi chao gwer dano so lok me gwer dano ipe lok mo ma nyen ento kita wilobu tia wire kere kumbere kita lok tia kita dano no kere loko yoro eni o weko je ma mier ini ti kere matia da o doko nok pole dong wano watiyo gi lura ye ikinwa ikita ana tamo kera tamani kano yam ne ngaramo tie ma mier ne wano dawa ono pekong dok gi bala chene ma dung kitini me tiji kum dal kitini pian en gin jo en mago lonyi bene gimiro dano be ma ko we go will en jem ma gin gitia yubonani pian kanong ini opol dano yo do o wilo friji kinu un jo mo lonyi exactly yeah. So and my analysis we are ye in better look on the religion kono ngoko but I just take it me we love there are people who are good intentions joma kidgi rajo bena gitie but in general daro company luoro to 12 particularly companies giluoro to 12 ka gi wero gi no gi mo chele company ni maraj ci kam to o wero jam tia timeni bien gin juma wala ni bene pege mir no tuo mo chaka kam ken no bini kombi no in mo meti kam ni tuo mo in no nya bot gi so action me mio gine wek dan o gine o bedi yat eni o wek ada la wo ko ken ana bit of following ana mal following stock market mai when ni covid tia ge ineno kita stock market we will tia collapsing kede so my ana bit of following Dr. Alfred Banya gi doctor mo ken mo megwa mago bit ka tita wa loko en ma they actually advise us with humility gi waj ben ge wone ka ben pe mir mere tuje en ni pe ngar mo madio inku ento papi ngoma betime komi ga income pe especially one in more tiki dependency I don't know juma gang juma ngogi we cannot take chances avoid it be mate en man tam mo mer dano juma foot pe ya gwer go win bana wer ene
pian eni po take a dio ngat ma chan no yat nyo ngara mo pe po chung te to kwa ka ni white kirin any just voluntary advice mo wate mi about dan weng ka chel mai ti wa Kenya ma fu che pe no yat unyo ket beri no bane weng precaution put no matter in medical taking now we're kong dong lamien wa Christian again gena wera lamien Christian chung en tiki time bomb maka gena chima ini punya ken wera punya ali e chalo pe ke dan an no tie en no kilo en no atmosphere la wera ke gima impe ngeni lo tiang palo cham ki cham ki te mecha eno da ki cham por ki bim gen en we ha do ngechi anu da cham ni wen ki bota da winyo lo padano wen da america megani ti pe waj be man da waj secret man ko ati mini next week yeah actualmente mota bor Ladit Dr. Alfred Banya foi pikwany karni me bino ka konyo ke community ka konyo dano ke lokke dano ke wet twin dano o lokke dangu jak gunnen lok ma tieti pien kum karni dang gitu ka winyo loka winya ki TV ki ti winyo loka ni ki ken si be ka dang ma chalo yoni ke bino si olo ke lo ke dang kadi ka ngaw mo dwa lok be wache la dir mo ni keten manye ngadi you Dr. Banya Dr. ngaw mo no bino gono lo si olo kan konya chwa we ko dang be ki yom twin ki beda ki tamane jimini tuoni wal doctor be ngeyo ento go wayne ka kituji si be ma be afo to alme bien da afo da no way mati on the panels can afo make Caesar we've been missing you but thank you for coming that back on the big day to encouraging down amor wo wen now an me kong me ma chet en lo kamano kong no tie en e kalma covid nyokino ni tuoni tie kata dakta waje kere kinoni 20 di ma Ariyo 2020 2019 no 2019 yes COVID-19 2019 yes December no ni pero be tie pian pe lo diro mamia go wat pitu kidan ni tu mo nyoti an kina ke betema kuman ke we ko kong joma alone media kan ke we ko no dong media gi kilo ko pa gi kilo ani gi ki ngo ni we ko tele yo ma o chero nyoano widano we ko dong ma dong ki wa ki tuche dano ki tani ki tika to ki wi ki mete dong ki nek gi weng tien joke no niang ni da dung tu toile wi loboni mi o joke ki nek gi joman me ko so dama dung gi no ki la nyoana am ma cher ben ka tuche na cher ka tuche che no ni am ma ak gang na ti mier paisa ya ma o kono ki don ki wachwani one this week paisa pay kan tana wachu bu bina we ni for another maybe 2 or 3 weeks tikita ambe kira me gi siza wajani ambe ma tiki dependent dan ma ti Gwoke mami ambe nene tuche dak ba Gwoke kagi ni mo gi no tu ki kam kene ento no ana pa ke tu ni oni si do ma o kono don ki wai don premier de check AstraZeneca ya da tuche ento no peno no i via no peno ne ke na yu Pyera a tuche mer be da ati mer research ma ki wa research ne na ko kata ki yu kere everything ma ti me be ta ento ka ye che ruata ki jim makumeno we ono pede ngi da ki ganga wacha bichero ko ni ka bir mana kuna la ko tam da o ko da no gi na pa so no ni anyo na madung tie ento ka dong pe bino te da ma chala da ka e ni ma be ti ka lo ki jomo ken ni o lo ko ndak mi ter twin ki da we ko da ngi gena go temo
ento be mer kadi ka joma pia gutuche ki tik loket gi tienda jom telo yum kelo report ma chiel gunyo loko dong doctoris ki dong ki anga ki government ki bini no dong dado no dong pi dong ki nyoana mel kita ana ke kama bal ma dirti ma bat me pela penyati awa me gina kita neno kama la nyoana bino ye ent me penya dong ti achel en bo doctor penye maybe yo konyo penye maybe gor be pete ko to nan to nan chalo konyo jomo kene yang kalma en COVID bino ka eni kina du ma chiel du ma rio du ma der den ki wa wan ki ka eni jomo la ka chion lieti chinen wel tu da chion lieti be fu da noni wo ka ma da futi karo lockdown da ti man be ide en lo ka chiel be ni ya gang kuja gang ya Africa Uganda ko kweni be ki wa Ceng liat, la diet penya eni, la ceng liat ti konya dao, kenyo pe konya da kenyo. No matika te pian ni jomagan kuja tao ni ka ceng liat dongu winyo report eni. Do yela pe kidong jo kenem tika twale kidong kupa bena da madrung kidong pabi chal mabo twal la penya nyana. Iwe ka penya ceng liat penya apoyo in Megan sharing your experience. Look, kajak kita ini wajib ni meru ni nong karma iciar kan nong iciar kan tuce meru ni nong was it AstraZeneca? No, I wanted Pfizer. Na meal Pfizer. No, AstraZeneca. Yeah. Anna mero ana chera katuche ana mero AstraZeneca. And a chera no, a chera no Pfizer. And so a year when it again tuja. I think I don't no logo kita ini nano kwere because kachalo a lot pa and yati no Acel no tiegi na ke yugo genetically, both of them ke yugo genetically, and Acel donyo donyo wa ipen kumi Acel pe donyo ipen kumi Pfizer pedonyo Pfizer AstraZeneca donyo AstraZeneca pedonyo AstraZeneca donyo ipen kumi ento no pegine perwate ki pen kumi Pfizer pedonyo ipen kumi ad poga ne ento kedu donyo ipen kumi peo bilogo peni kita da ramo tieto kwere ki leba chodi Ariyo weng pelogo pen kumi anyway, at the end of the day, Kolgi Gimini Taho Melwenye kum Gemo ni anoni. Madore kum loko kene anageno ni pedong tie gimoma wano romo waromo timone pien karma look me Gemoni anu gine utu uno dano penye yung ma miero giting kadi daktari no penye yung eno mio gwa look ma ki berga mio gidano to bero look ma gine ma romo bero gina ini romo kene kwede ki bero ka neno ne mera ki biaga eno mio gwa kita ki wali ni health message ma bino ni pegine po bino yo ma Gwok romo bero ati ento pole ki waju mera ki chuin mabe kita ana ngeyo kwede madoke kum
lok me Gwok Ceng Pian kan kama Ceng lihat ke ubinero COVID. Eno ni anagani kita kinge kwede pe lorada. Gina lorada ye ni pian tungbot wa kuja dano pian no pol dano Bedo ko kama waho. Kama no pe ubero ka gore ka chelo. Kiwaji ni kai gore ka chelo ena ye weho gina kumeno bero ka gina ka kobo kendano. Gina konyo ki pajo kita ana nyang kwede aye pian ka choke mogo tie ki bedo chali te ya pe ki bedi ot kama no down ti ka yueyo chigene yamo dogi kari kum gine kum la wori mano yamo makero pere ena yo miyo Gwoko konyo wa ento pe lok na gine ni kono pian pin liet kuno kumbe di South Africa pin liet do pin ogi na kumeno tikanya no so penny pi liero pa pin ento Bedo mere kita dano Bedo kwede South Africa pol dano kwede Islam and so on so inoni gina kumeno kama no dano chope ye kachelo gina kumeno ramo gina kobe kindano kitung bot wa pian kindano kat ma pat kibene ga iti ot again ni la mego Christian o te Gwok moko magulu ni ben no Gwok de nyoro gina kidgum ventilation is better than magina ma bot wa kan so gina kumeno konyo kadi kande ka initie umiero ibet ka yabu wang ot wat gina yamo ukodi ukwan genu katika wiye kendano en kita gina na romo watine eno ikan peni pi temperature kingogi angelu Nigeria be gitika wa ne gen tumbo be chengi liat pel binagogi ento eno ni pelo ada gini eno romo don kamo ikan atirane ka utie kamano dano gore ka chel apoyo Be mater. Again, no la paying per na men were Christian. Beta gam wen record. Now, you matini kono ngan mukelo you matini and is a foundation and human lock me poni parotiano lo me gankwan now is a put gite America yo me nano ne lutini pa juma go ake lumnyo juma beri pa me loeni go kwano. So gen tiga tour matek manane ko intiano makin mano. Now la pen tima Paul ma jomati akane comments e Facebook nyo YouTube bana Wabi ene manane inda kera tira Ariyo wer bene no olto widano ko yue manok nongia marmo e mare kai chetie wer no gen Cawa don't share gatum gera but nevertheless olto wano yue mo manok now ko dugo ke we en wabinane kidma la pen mati wako Kenya wagama ko nyo commerce mati wadnana batier wakwano kachi kama daktar ramo mer ne mene kon mero ikonge we ene kachi we no tumchi wa we mere ke program mati all right This is a third world war runner. Outside of a third world war runner. This is a third world war runner. In Jamaican third world war. Actually, no, the Gemo Corona. I don't want you, the Gemo Corona. Actually, no, the Yamo Maraj Corona. I don't want the Gemo. I don't want the Yamo Maraj Corona. I don't want the Gemo Choro Corona. Ben gang when pay no beroba. Ben gang jal pay warata. Ben gang when pay no beroba. Ben gang jal pay warata. Wong leoba, mogo chingpe. Wong leo, pay for the beroja. Wako kope, mogo dano pay. Wong leo, look to prevention better than cure. My people take precautions. Prevention better than cure. My people take precautions. This world without the movement, imagine this world without business, this world without safari, this world without business,
This is a vampire situation. We already on a vampire target. This is a vampire situation. We already on a vampire target. Lord of mercy, mercy, mercy. Lord of mercy upon your people. Lord of mercy, mercy, mercy. Lord of mercy upon the poor. Lord of mercy, mercy, mercy. Lord of mercy upon the children. And this is a third world war runner. Outside of a third world war runner. This is a third world war runner. In the making third world war virus. And this is a third world war virus. Outside of a third world war runner. This is a third world war virus. In the making third world war. Empire Records, bad man, Ariyo, pandem a sin. All right. Anyway, what Cawa take a chair well one all away. Okay, my check. You know, to can you temperature me with love team up apart? Come on, can so Nene pay better kita money and into on borrow liat con borrow bending. We human, we all have. I think we have like similar body temperature. So in that time, and I get my wife, my bear, and get a Cawa again. I'm all maratia, mano pedak no gen con no bangio when come a dark year. Now, la pen matitung walk Kenya will be chair and can make one comments. I want no, ma Juma walk can you show a banner work at that around Gamma put Pecha tomb. No, well, can my change view a team program on my work. Now, Gena, Neno Grace no mirror da white credential like on okay. Yeah, just briefly, Aquano applied biology, but at medical microbiology and biochemistry, Sunderland. Itar pamin Ariyo binu kanchi kan kit kwan no bichwala kwani no look ke ngeyo kita komdano ti kita when pere kumto kai London School of Hygiene and Tropical Medicine kwano gina medical parasitology man look ke kita tuo kobo kwere komdano Achero Makere Medical School aponyo gine and medical parasitology ka dugu kan ke akwano PhD na my doctorate ke public health community health malute ke Gwoko health Nywako tuo Gwoko gine kita miero dan gu kwa kwere ma gine mabe gu kwere kwa gi and gine that is briefly my kumbedi anakie atiu machalo assistant director Megan the public health solution Mwaka malaj kido ati retired kumbedi ati dong kilua dak ne ati King's College Hospital South London Nywako kolu tuo wadano bunge ka loho di mano anatika loho ye pa loho ata mano pa me make more Now, mapudong pa wachero kakwano question your comments. Wakang dakada kang Kenya lapen matematire. No wera chero kakwano ga chelo microbiology kono ga chelo analytical biochemistry ngagni. No wera chero kakwano ga madak ko yor kom de twane. Piana geni maybe waka there's so many potential. Karma watie kakwano wapiema One data you are unfortunately kwane don't pay. Grace when and me and the end of kwane. Primary school. Karjano wano piema ngoma in near kwane. Imegana mero lok me pimu tuo padano. And I know chunyate. You don't go like your dog and work about all that kwane. Mana ene cho twin bird lutini mati wa kwete nane kache twin merne kwan geno money you can do it any time kai nane kara twin ye ene
Wadwaro Forge. Now, wachir waneno question kache kon kamu kan tie marong data rom mer bachi mero nyo kala pen kan tie ken wan pound les kan ni olto pe ber ki luoro waj mer tam mega to tie nyo lok ma tie bo data wa wager ken ma pol kare la men wa robina wachir kong wanen ken ma comments ramo kwana na kere tien all right wachake kwene nya la diet mo mego ya ochako bi commentin ka wachiro waneno Robin de Kenya Neno Yeah, afoda. I did my megwa omen wa Siza public watch it now on. You can hear me? eh wote winyi mera ni Siza public so watch it now on. yeah Ephraim mera ni Toraj, greetings to all. Thank you, Mega Toraj. 30 weeks in science to Ephraim Toraj, let's learn to keep clean and learn about healthy eating. We need to get back into understanding about natural medicine. Thank you, Mega. panga kache doctor ram wa tamu lo mo national medicine ne kache gen maput po wa buaro ene ken ka wakar kon du ne kan chagwa wuyo bi wilo lo kan national medicine ne ke do lo me corona kono teacher be beningo ruate onyo tamu ngam yo ye doctor one no tie que ikin payo no tie que joma ging'eyo gima konyo chalo sore throat lorono ke gemo ma konyo gini somehow gima konyo sore throat pero mo neko corona ento romo alleviating romo weko peko me yweyo gi ng'o gini dogo no eno miyo chalo yath mogo ma ineno ka temo gi Gulu University and so on. But all new beginning will be never corona. Enter where the symptoms beginning, they don't know. So, and only per balo, then I know kita to be a watch, to down quite a part of the KJ Mogoma in the Romo Martin, Ginger, Kimoga, Maromo Koni, enter Pegina, but Ernie will be never given, will be never corona. Enter where all the Kong. Chokori. That is all I can say. So there's nothing wrong with our natural medicine. Kita tepe gina, kedore ya juara. Thank you. Yeah, I think then before I kwana gina enemy, I don't wajani and atwe corona tiana Ariyo. Last year came wahane enemy. Chi karmo kana mirwan ben wa kony ko wa kenwa. Pen pete lokane doctor magatiene kiramo cha wa iyome timotao nyunini. An maga gen ma neno ni okonyo an ene lok me steaming wiya. Pi maliet mano akero ye lemon, akero ye tangawizi, akero ye garlic, ki clove, Acel ki pot ngi na nasi. Mano mukena pigene a onyo e flas, cha bedo kamarane, mano nok wako chero clearing duana. Kidong the steam, ene ma bedo ka steaming ki wiyane, ano bedo ka yabo airways, especially uma, ki no e duana, yan karmo no tie maraj, wa yue bedo no tek. Cha no ni, yan eno ni, gene the concussion eno ni, ukwanya tutwal, mano bedo kamarane. There's a plan money market one in Mullen. Mullen enone is very good. Yan anti-natikan in London. En rubu egoni oke kichi kinga kinga kene. Chia bere kamarne. Enone bene chero clearing. Duan me winyo chero we kori ne wa kuman.
Pingone COVID ne ene ka bino matek. Symptoms e ben papat weng. Mega me Acel mo chakae. Uma dingo pa ngwe jami. Kia bedo ka jier matek adada. Kia ba wij matek adada. Ki test me cham ben pega. Neno. Chidong kar mado o kuaro chaka bedo ka wheezing. Mano a winyo chale wea ona tie. Ento no yamo no patiga yue mabe. Chigin ma ke wachi miara but mano arieba. Wek no ngo airways o yape. Neno. Chia bedo katimo enone. Pingone ka dong bien matek. Yen wa yue ke ken peram wa yue wa war beno peram wa yue wa. Neno. Chumiara wa neno wuno habol hapse yune. Chalo dan mo kana ganga wache pot kon papaya ke pot ma pear ke kono ngo ovakare ke ene the alkaline foods wache mo wuno wa neutralizing our body mier kon komwa e wo wego jem wang ne daktar tie mier wan wa konyo wuno ke kenwa ta jem mo kana gang mo tam ne tiyo wa mi wuno ngeche ne kindana ene kirju Acel mo wara mo konye kere kenwa ke kenwa cha tamane la bol ma mega ene through experience ma ana gena ene jem makomeno kia ba winy matek manoti ene teme me bedo kango ka monyo yat chalo panadol gene every 4 hours waka dwok temperature piny kidong pe burta bora ne atuodo diyo pede ramo wat nyer bet ka wat wak le ubet ka riena yamo beno bet ka kuro in neno pien ka in bedo ka wara remo ma woro yor bene konyo miyo yamo donyo kumi yamo kana bene karwa ya tamne gin ma romene eno tamane dwaka pocho twal baro minwa iframe waneno lok me local remedies ken ma dakta wanya pe lok me dwaka ento local remedies kadi ka gweno bene ka tuo te papai konyo cha gena re pa gweno so energy mukanen ma tamane romere ne. Now back onto comments Mathieu, Facebook user waje kanye I'm closely following wafo. And then Ephraim Dawajane, what's the proof this vaccine is helping people get better? I think the question still goes back to you, Doctor, please. Is Doctor muted? Yeah. Kachalo tumbot wakan pange kama la pe ni ano ake but kitumbot wakan pol joma gudino ma tuo ma oge joma peke gine ma pe gugwere waneno ni pol inge vaccination mo chake ilogo ni enni inoni joma ke gine ma giporo ke tuo ni eno udok piny udok welgo dok piny so enoni la chaden manyuro ni vaccine kika gine ka konyo dano so pedong tie gimomo kene ma romo medo joma bene gino tuo inoni tuo ni eno pe bedo marach chalo joma pego gine ma pego no vaccine yeah so enoni duju weng chaden manyuro ni vaccine kika gine ka konyo dano apoy In been ask about Facebook user, Mawayane, greetings to Dr. Banya. Do you ask doctor, is there any way you can run tests on samples of the vaccines coming, and if yes, why can't you come out to do this to clear the doubts in our minds? Because of recent, we are getting a lot of propaganda on the vaccines doses coming to the north, saying there seems to be a conspiracy around this. Lots coming in. Please clear the air. I will use the available avenue to share your response, sir. Thank you. Enoni tako to alpian anatie wakani atie Peckham in South London party Uganda no party kitwero magina mepimo
me pimo yat mo ken ma chere Uganda en miero ngati eno miero chero pen dogin ludiru ge kitung pajo kuno kagen pagi geno yat ma kitega tero ne kuno mier gen gu pen dog ludiru ma pajo apoy Afar. Mano Akibat Ephraim Taurat. Question. What was the death totals in Uganda from corona and the total of people that got saved from vaccine? Atamani in Bene, Dr. Ramagamana, Kadbin Ramagamana, Mer enter. Doctor, I think I'll throw it back to you, please. Thank you. Party ke gina an party ke figures no an party Uganda so I think a lot kitung bot wa tiny in UK so family Yeah. Namin marobe rambe na manak kaya kache tigilagan. Yeah, gimana mero gamana ke kenne. Ephraim, Dr. Alfred Banya Bedo London, kan Southeast London. Same way ki wan jumo kenene except Omenwa Jimmy. So whatever is relating to Jim Madogang, Poweramo Gamane, Kache concern and Manotiene Ake Paja think Berbe Kedma Dr. Waja me contacting Joe Manoti directly involved with that question enone gena geramo gamane atamane afoya. Kedong Sika. Good evening everyone. Wamuru menwa afoya. I will skip some here. He was just having a conversation with brother Caesar here, I think. Okay, Sika wajane, my real name is Achai Stewart from Gulu. Omenwa wano wengwa tiki nyingwa mada ramo beru be tutwal dokla nyot bala tiyana mukana be ni omeru watiyo ki nyingwa mada wakwange ni ikinwa dok bene waneno ni nyingwa no watiki tikere wangene kidong man Obuku Moses wajane Robin Grace and Jimmy. Greetings to you all. I'm enjoying this topic. However, I've already forwarded my questions. Thank you, Brother Moses. Yeah, I'm trying to dig here. I don't see any comments on my end. Maybe Cawa no, Chiva Ramokwana Bene. Okay, what's your name? And then Ephraim Wajane, vaccine have been around for years. So why is this one being forced on people? And doctors, nurses in England saying no, also coming out of work for saying no. It's like this is what the government directives probably would require as to employees, and employers coordinating and working together for the safety of both parties. And Dr. Yeah, I think yes, vaccines have been around for ages. Chalo in kai BTU the Kiwachi Umiarigina getting hepatitis vaccine and so on for your protection. So paternity is not a requirement. There's been a requirement for people to be vaccinated for years. Kumbedi kitika watika ini ngari mama BTU choking la tu umiaro Gwoko kumi kime Gwoko kumla tu umiaro ini gena inong Agwera matika yanu bibino gera kita ananyankore Peni te kichao chochoke kichao wachon but lubudong in ki tumborika Gwoko nirgwera nyope nirgwera Ento lubu kititi kibipenyi ni Agwera indong mieri loke joma itiyu kwedi ka Gwok nyo tie gimoma gen Agwera wetgen gunen ngoma giloma timone ento lok me Agwera mere tie me Gwoko kumi ti me Gwoko kom joma inibigine ibi Gwoko be Chalo
ka ini bi woro ka lok ma gwera tie ki penyi ni gwera nyo pe lok ma gwera ki typhoid tie so penny gimanyen gina jui public health beru ma gina me protecting gin kuopa lwa jui ki timo ka gimanyen Therefore, this is from Paul DSO. Apo ngech me fonye ma Dr. Banya cheka miyone penjie kuman kaki gwere gware pe kar maroman gwaka pe kar maroman. Gwoke pe kar maroman. Yeah, thank you. Kita ke waju kwede gwere me corona ne gwoke pe dua bit no biche kita gen go pimo kwede eno miyo ke wache umiyo ini med gwere ini dua biche punto nen kachalo gwere no miyo remo ni teko melwenye kum gine ikum kwidi chalo malaria gwere ne no pe ento ka inga ka bedo i area mani malaria ti ka malaria mari pe mari mateko twal ti no remo ni ubi na ti ke gina ke teko melwenye ento ka bedo kan ka bedo wa kama malaria pe ye to Mwaka bit nyo bero nyoni teko ni eno doko pin teko mano gugu mano gen mano remo ni lwenyo kwede no doko pin eno miyo ka in bene ka ke mini kumbe di long kichako gena kichako tujulu teno ke gena ke gwere me malaria karma chon pe gwere me COVID mi remo ni teko ni eno me miyo gufu joke ane no gwak gugene dong guno COVID ento no level metero parremo gi medwenye komgene COVID no eno miyo ki med en ki gwere ni ento kita ki pimu kwede tiyu pi dua big nyo abichel ko wekong gine na battery now begin over Yeah, kian ma data dugo ne waneno comments mana pa mer data wa mer ne wono ka dugo che waneno kwen kanya mero en. Facebook user wajen a beautiful mindset. Thank you. Prince Brian, greetings to you all. Wapo umenwa wadua wafuaj bori bene. Mano lapi megiam magituro gini and Prince Brian. Doctor, Pansa gini. Okay. That is a prime Torah. I'm not putting off anyone, but I deal in facts 100%. Florence Tabasiya, a team. Good evening, everyone at Tarapaluo. Florence Wamore. Yeah, kien mo ko data en particular pinya chile ken mo donka en ma gene mero data ma akibot Paul by DSO bane. Ka data du chi wan na ken ma kama en in matu wa ken ka che comments o ken putie ker comments me ka che magen keri ni na ria di waramo cho ne wadwa bor ka wagam la gam ki bot data waramo replying back to the comments like no need mamigi madak lokum tuman ibet kere hopefully pian be kati ngech makaro makachede bedo mate penge okulo so ken mo ko data ne ngar matigi ngom kamera mer ne man na pian data gene obion gamla penyen nyo my question Yeah, and for the opportunity again.
Na wai ni achiel ka Agwera ni, Agwera da ento pia ni na atuyo COVID. Ma end anda katuyo mega before ni declare. Atuyo mega on in November ki declare in December ni tuo mo ni tie matika yel down be chala bor nego down ki ngongo gini. I'm mega on the 30th of November 2019. That day is the day when I had breathing difficulties. Mano be parang wa yueyo, parang wa mula ki ken ke ka temo malo, malo, ano parang mo yueyo. Tugi ni apor pinyato quickly laid down on the floor. Aburo arriba each, nati upstairs, sida mula mere ki malo kono me pino pin. Kanungo pia tao ni nen and nen chalum pia mi ka mar nen chal yam pe ya and ba ta ni gwak mi gwak ki en lu tian biology mu ma yang kwa gini pi kini yam ki war ka chel pa ngi ka doctor can confirm that but amar mer pio ma duong wek dong an ka dong yam mo ma peda ti ka yue ma be ni ka nan ti be da be ki ta nan ke de o konya pi no ma amar pi glasses angwen la wa chel ma mar ma chela winyu chalo Allah ma yue pi peda ti da mar Ariyo dong pa wi da ma da mar glasses angwen kada mulu da mula gera ki pi na ni a chera yinyu a chaka dong chimbe no tingara ko chimbo dakta do bien do na chimbe dakta to mi na yap mani kenyo no ni a tiki pneumonia ma ka 2 weeks ma pia o ne na ber ma raj ma da si en dong gan wa ti wa gine ni ko beti ni tu ne ni petu ni petu me tu ka ni mi lo da mi ke nen nyo nen na ma chere nen jo ma jo go to ma gur wenyo danon ki lok tu ni unyo ngati mo were nen ni ada iran ka to tu ni ki tuche iran wa an pa bi tuche pi an pa ngi gana ti tu ni ma kun in pe ngi ki ta tu ni ka mari ngo ma tu ni ti mi kumi jomu kana tie ma gu chang ma ben wan gi no ko la chwe na po ngi nying ye tu ka ma ki ka mati tu no ni fu pe ni bien few days later kada na bi o fuda lo kana ngi nying tu no ko no mentally no ko be o yero wiya so tu ni tu ma le cha dan mo kan ti ma gu don ka mi iri pe winyu lo pe ma ha chiel wen pe na pe ma be we look Jimmy wing ma mi te mi ngatu ma bet ka kunya konya jim ma duwa da dam kan we go bala si kai tie ka dong ni ki mer ka dong ni ki mer na ko dano wen si dong ki mer na ko dano wen ki we lo ni kira la dis is a wen ki we ka ni na da wen ti da nga gi ku dong gi ni nga gi ma ching mo bi yi ko ki gen ti ma dong ko dong we lo kan gi ka chalo kan Great Britain ka eni wat million Pyera bi chel pul mala chin cha dong ki nyor million Pyera ti cha Pyera bi chel do tuche udong manak gwa million ri Adek ka ti ada no ki mer na ko dan ni wen ti dang da cha ka ki kwen ti dong am be da param wa ni tu ni no bien pian dong yu pala chwech la chwech wa ya ti ni go and replenish the world. Be fruitful and multiply. Let's read Dr. Neko down when how are we going to multiply and replenish the house? No. So kita dong rumado well kino dong vaccination gwakti nyo tie ko ni tin kija cherry itim kirmadan go which pian tu ni tu mo malira dida na peyot dak be patan ngat mo kadi ngar mo ti ma te kadi de bi lo ni param ko wai ni mak tu ni poe sa wai ka mi gwak nyu ani choko twin ngat mo tema wana po mate yan be ka me life experience ke dan ba ngene ni gini pa wote wai na waja you more really they pass through this get here where no bana somebody compare and contrast the information where no get here get temo so
or dwako for chicken burden man example ma megi now whatever la pena chiel ma gire and ma no te kor ga Dr. Robin if you can give him the question. Yeah, pen enene ake bot Paul be DSO waje pen me Aryo. Cham gina mara unyo yara chuli majio ko yat. Gwera nyo Gwoke. Pen is bit maybe somebody can. Yeah. Ya ni ka yat mo ti cham mo nyo yat mo ti ma no chi ko yat were. Jingo ko yat gwere nyo Gwoke. Kie do pian kachalo kitung bot wa yat mo kumano yang ikingang ana po maybe wano gejena ka duani le kimini gechero gejena duano yat kimini yat me gengo me relieving gejena the inflammation Gemo kumano konyo ko utia winyu ne Ute wini. ana ba kati ye mutin Ute wini. yeah konyo ko pamiro wajo nyin ya petian megono kar cha chero gera pono chitelo chi bine chwer gondano chi bine ni maro di wini wabe those kind of relief I think would dramatic ye wano ngeni chalo muchungwa ke jemi mogoma ke biyu ke maro Nani pe actually ke kanan to dano wen eno romo konyo ko relieving symptoms gino kane kalu yat mogoma kumbedi ketika temo ge he actually igina Agulu University anyway based on yat actually so ki yada actually maromo konyo dano ki yadi mano yang wan ikingang watiu kwede me konyo boro ki konyo tuo ko ki ngoge ni romo konyo wa Gwok romo chango ne ento romo konyo wa so that we romo relieving the symptoms that's all I can say pien tuo ni tuo ma mako ko dano bino jalo pneumonia ka do raj bino matek bino kiliero ka gwa do raj kwal umieri cheri dakta ento pol dano gi gine ka guberu gang ma ki konyo ko gi romo ko ma pe gu cheri odia dana gen mi bene kumbedi gunno tuo ni no la bon cheri odia apoy pol be ki Denmark I think Yeah. Yeah. Now, any la pen matie madong wakwano pole watia kodong gia weng pole ye. Now, ngara chiel mano uchwa la pen mamege ageni in domede gamo ko but obuko Moses and la pen mamege motio ki Facebook user ni ageni obuko Moses iramodare nano comments nye winyo replay kia dakta gonyo kere madare lo kom the confusion man matia bieno gan kenyo kone yat kono ke utimo ma ipen data karamo testing yat ti data watch ni en gere kom en pe gan kenyo so ngomo ram timo ne ram lo ke medical official ke lutela matung kumalo wer go chiet gunong kagi ramo testing romo medulok enoni pien enoni lok ma gina matika nyano widano mada na nen alo ke wata mo ke paju dujueng loka kumeno tika nyano wide ginana waja yene ka wono tie ke luor ma kumeno lutela tie lukin gang tie ruodi tie utiero chwal ko ubot gina joni eno wet butiet gu pen dogin dog joma kitika waju ni gugina gukero gina raj yati enoni anangeni yat mabino tubot wa kuja kano ngari ma omero ketu ye gina raj da ko pego chako timone wachon wa medical store
medical store ti yat ma ke chwale bino tung malo kono pe ke gine ke cha wa chon an no pa ngeyo lo ke anu pian pa ti ku ento pe miero dano be ka gine kami duoro atata e kom lua ginana lego enu ke kan kai pe ke gine ki chaden manyuro ni gimani tikati me premier gine premier love gwak joni ano tiki chaden kage tiki chaden tiki nyuri jo mage tika loko ni be pege tika nyute wan kumberi wa tika lok wa kero nyingwa ho wen ngata mero kelu loko ano uket nye wet ano chero nyut kama ene winyi ye loko ano ka loka da bene tiki romo neno ne ento pego beda gine pego beda bualo dano apoy Be matek Paul be dwa po borian pela gama megi. Now, and don't what chawa do chiaro katum what dong da kya marama bidwa wa dolo dog matena ko. Now, what chak dong ke bot in that ngo mai ra wa bor lok ma ki ke pida kya chel mo wek no manena ket ma ki ko yup matien. Point matien bel ma Paul. ana waji mane dano go be kitat twin ini luo jemi ma wano waji ni ka da lok ma waji ni jemi Network romo konyo dog apoy be matek one of four matek da ta pe bien wa megetien. Now, what do ak tal but lamen wa Lady Grace wa chak ke boretien. Keken panlis kera juine. Tama ngo meramio ke luak nyo mot pi luak wek kerma giego yup matien. Kitung bore. Okay, an kitung bora apoyo panelist, apoyo doctor ben mi bio tien mi gonyo tien lok ma kiri wan jo makanye lok eni kiri wakan tika yelu widano lok mi social media tika yelu widano but eni mi gonyo lok wer wanyang pien data kwano kode jima eni data eni data me mangi lok kayat bene kita yat tiu kere kop kita ki yubo kere yat kita yat tiu kere kita kwidi tie kere so any is the right person mi tete wa ngom so man bera bara pochitwa mer dan wen kita nen ke wajane tam tuoni ka ini neno dano magu tuo kitam pi dano manotia family ni kai tiki responsibility dano ini bitim bu bitim ini ning katuno mari so ene gin ma ana wene dan mi gutam matut kan ene ki chako ki tuju gien dakta ki nase ka dong ki miro ne ko nase ki dakta ti dong no dong ene no dong wan jo mu kene dong ki bitim ni ka ya te ene ki chako ki wan a waje ni okay man ki miro ne ko wan par kan ki chako ken ki dakta joba giti or yat ene ki chako ketgi chika don ki nego joni ano ne ti don ko nyen tikwena ene lo pa mir dan mir kon wa bedu kon wa tamu matur gien ma ga mene tika temo timne gini ene gemu ma dano pe ngiu dan wen putika ponyo na ponya man tin da winyo ni mono bino dire na da mono bino gini wan puro tika ponya ene kon wa temu ki tekwa mi gwoko komwa ki komberi ka ene lorde ka ene ki kwerne don pe ki gwe dano eno ne pe lok ma da lok me gwero dano tie pe tikir kwe mo kan nyo yu ne pe ki bi don pe ki gena dan ki kwerne pe mene lok a pe ti da lok ki gwe da ere ye tika konyo dano ene lok ana ro wa ne an ma lok ni an be da gwera no wa booster so atie petigi mo la ke koma so petie ero piana mieta na abedi agwak dar magiti ma miera gwak ge utero ki tie ma agwaka peting apange ka dano gi tamo to twal ngo magi wayni ka lok mo ni tie kidnap kin me handle you tikere you ma pat ene ana be waje kene be matek la men wa Lady Grace
One of four time I make any time I bet. Now, what year what go mala la men wa Robina wa chia dong kitin bore ka Christine Biano tin wa chia wa giro ko ka aratin. Ana tamane for total Ladit and Dr. Alfred maybe me lokwedwa tar paluotin ke jomo kana wang mo bed online o jolo men wasiza nyaga me bino katiela ko porla o foe na chwe me gwa en me dwa han mabebe no ko lo me gina Ariyo no juju kidong apologies bene bad me Rose kachel ke Sister Joyce gen do lok me lo pa ki lok me pera o ma ge bene wa pa ki tikwedwa tin kan gin ma mero wanya ke ken Lady Grace do lok polo bene en gen ma mero mene ke ken ene luoro rombere tie chuny dhano legana tiene wajenge kunu ikom la chwech pien ba wache kani yie mamegwa tikom en che chunywa pibiri yange pero waneno ni tuo ene mabino ni po chaka kombedi tuo beri lobo wana ayam chicken en gor me chunyi tie leg bar la chwech chiet bar jumlo tela mukene ma kiromo miyo iri kero melok ken me jiyo chunyi menene kit jem moko man tie ento in bene ramo chang nyo ramo gwaka ke ye kidong pier ma dira de dan waneno ne wagwaka wono ke kenwa ara chela chela mi nene ene gwaka ka ni gwaka no iti gwaka ben lo wor mo kanane chana tamne lo mo mapol maramo lo ne to alpe amira dwa poch bor won duju moti kan ke jomo bere kanen wa bene apoya Be mata again o men was here on mero but kai ko man men was no Rob Christian been white ma mega back sisa do gear non ker piano no land up no you pa. No, ama po lebe tu nene tu gemu kikome tu gemu ni eni tie ti dan o tin kija ti mo kija kira ti no winyo ki loke ti mo kija gwake ka daga gwak jome gwake ki joma ne wara kingi ka in pay tu che entity wara kin jomo kene in dire bi kelo lok ñu lok lubu kori an me alegni e bet ki tamma be keta do winyo wa dakta ba way bet tamma be lubu yote a foi to ala foi down when matika na the show dakta o foi to ala dino make when you available time chawani a foi down when foi Caesar for everybody Jimmy thank you Be mata now o men was one of mata on medugo go program pian we were missing you so much now for do now bien ka watch what ma ge onyo lok ma ge ba lok ma tie tin unmute Hello, yeah apo to twan an ko ne ka wo ko ya wa bin num kon ko pedi ne kanya kon ko apo to twan tar po lu me inviting Dr. Alfred Banya kada tina chule mo tie well rounded malo did omega Banya. I have not found a more rounded person and down to the ground. Dog been a reacere, but en veron wajane en kume, but one wajane on his behalf. A humble actually, maybe kind of miracle is one of a few. A four to 12 doctor Mekuboko. Car and one tea karma right. Karma survival. So, Peme do never pull for 4 to 12 ngomo ti timoneta palu. Kilo migiwa magiti kilo program eni kare kare. Lokada kai tigi topics mu kene ma tar paru romotik kere kel tar palu ten lo kene wa tar tigi lok ma pol en wo kan wo mo kene ti book mo kene ti ngo en tar palu le kere wo tar palu kere anan yan kene pegiti piem ngi mo Dr. Alfred Banya for romo chero loko kamo eken I fora mo ken you kit ka mo ka ini mira ben advice kira en tima or yat ka romo no ne gibore
So one poti wachi perlu tigi answers tuju ento kira na nyang kere ni perlu creating space we look madana tio kano o kane kere I book I kwene ni o bed ma konya dane karmon en ma wa ti yeni. So I'm making a decision may ye look egma o mego banya ti wa ni because what ti karma right mamiro survival after the 12 Ben. Be mater, one of voice, but oh man, I was really missing you, and what you say most of it all the time. It give me more courage. Yeah, I can go more forward. Man, we're gonna better. I better get young twin. Now, don't know what your question about mono and I don't know if it's urgent. Doctor, no, law get a gear or la pen. I'm not sure can what I get Timo Chawanya. But no. Now, Doctor, in la pen ma gear about o yet Geoffrey or yet Omer opinion. La pen matie bot Doctor yat mine matie mabe ikin mapoli again in panga kerang way nemer just kan yeti onyoga pere onyoga weng be I don't know ikay gam makanyeti wa Panya kit yat ma en tika wachu go yat megwere I believe an paromo gene ba lugu indong kit ta committee kwede ento polkare ka ikie bot wakany gine UK pol joma mwage o karo o Pyera Adek nyo uchier kweda nyim pole kitika mini gi Pfizer joma gwok mwage tipiny kimini gi gine AstraZeneca jokene kimini gi Moderna so kamwa ni gwako karo Pyera Adek tingo gini indong mieri peny gina daktani me mini advice paromo wachi mene maber endo kita ng'eyo kwede kit yadi matie apuoyo be mater now Pinian Martin wa bichiaro ka giro program mamegwa tin kala pen maka tin ne pe ber ke luar job bien ka ini jomo kala yo matine ni ze foundation again yo sponsor yo matine wa go ne olto down no ngej madaga lo kom to corona ma in meti wa ka to ni putte ka mete ne olto bero ka practice on social distance ke lo ching wearing face mask ke cher ke down we olto Gwake ker bere no yaro Nywako olto wa ber mo Gwake won po wa yue kem wa po yue to gam wa kelo pajo piniana matien wa wi ne wa be giago ka kan ker na pol karo wa ju ja kamala wa ma ga wono dare e Ceng dek manien ke program abina wana be ma ga wono man yo mamego bye bye for now. Bella corwedo, camere baro bella jo, camere teo bella wodo, camere baro bella jo, camere teo bella wodo, camere baro bella jo.